Sanibona bafowethu ninjani umthandeni wakaManqalelo Igcokama Elisha umshovu enkani kwabanenkani ngithanda ukuxolisa abafowethu kakhulu kubantu abangibuka njengomuntu wrong kule video lesabalele ukuthi mina ngiqatshulwa indoda bese ngikadla kulabo ababona ukuthi ngwrong ngiyaxolisa abafowethu ngoba sithi silungu the customer is always right uyabona ngiyaunderstand lokho kodwa bafowethu ngifuna siqonde lokho mina ngiqala ukujatshulwa ngabantu abantu bayangithanda bafowethu sukela ngimncane ngafika ngo2014 emculweni cishe mhlambe ngina 7 years manje ngicula abantu mabengijabulela begijima beza kimi kwesinye isikhathi mangibona ukuthi akuphephile ngize ngibaleke ngizama ukuyiphephisa isecurity mayehluleka so bafowethu musana ukwenza sengathi ngiyaqala ukujatshulwa abantu mina nazo lokho inhlo angaze ngiqatshulwe mina indoda mina mawukuthi iyona ndlela ofanele kusupportwane ngayo le ukuthi fanele ngiqatshulwe indoda ngivumela lawo manyala mina ukuqatshulwa indoda yabo bafowethu ngamane kuhlukana inhloko nesixhanti uyabona ngoba niyathanda ukuncikisela ngokuthi siyamsupport uthenga umculo wakhe ngithengela ukuthi ungifaka ulimi endlebeni ngenye indoda uyabo mina ngikwazi lokho mina yabo nalabo abantu lamadoda aveza ubumama ukuthi angomama kangakanani azogxeka mina ukuthi ngigadleleni kuliyansizwa uyabona bafowethu umama benu muzana ukuveza ngama comment ukuthi nimphawule ukuthi mina ngirong uyabo ngoba mawukuthi kufanele ngiqatshulwe enye indoda uyabo noma kufanele mina ngiqwayisi yabo angihoshi ngiyacula ngingumculi yabo yonke esihlanganisayo leyo ukuthi futhi iartist aliyiphathi kanje lo celebrate aliyiphathi kanje wazini ngo celebrate wena yabo futhi mina ngilona celebrate mina angilona iartist mina ngene celebrate mina ngumfoka ukuphosa kwenye ukushishilisa umshovu enkani kwabanenkani ngindlaba ephika amaphatha sebesula amadeva yinsizwe impela nje yabo ngeke mina ngifuna ukufakwa enye indoda ulime endlebeni bese ungitshela indlela yokusupporta leyo uyangihlanyela uma ukuthi ucabanga lokho kahle uyangibhedela yabo mawinsizwa umama yabo ugcineli abantu besifazane ngi-understand ngoba mhlambe bona ba-enjoy yakisi indoda i-enjoyana ukuthi uqatshule enye indoda qabla isikhonkosini la yabona i-enjoyana enye indoda izothi mina ngirong emadoda ngomama yibani ngomama le phasi kwedaba zonyo hayi la